Mego Aryem Jenifer. Mego Aryem Jenifer. Mayiniti Nigeria. Aryem Jenifer ara winyu loki funa winyu loketin. Ero lok may logo ni pe logo kakare. Aryem Jenifer. Ilogo lok me misleading kaka. Ilogo lok me misleading kaka chuli. Ilogo lok me misleading kaka luo. Pe logo kichwin mabe. Pe logo kichwin me mara chuli. Pe logo kichwin me mara kaka luo. A winyo ini bedo ka lok. Ni lutiena chuli. Pe ko donyi muony. Pe ko chwane muony. Lutiena langi. Pe ko donyi muony. Pe ko chwane muony. Lutiena lu. Pe ko chwane muony. Pe ko donyi muony. Aryem mamiera wechini irweny. Irweny Nya Acholi. Irweny lamera. Tamini pe konyo ukudo. Idea nini pe konyo. Gang wek wan wajing lobo pa chuli matek, lobo pa langi matek, lobo pa luo matek, nyo luo nation matek, umir lutieno mamegwa ubeni muony. Lutieno mamegwa umir go beni police. Anway lokeni wek wan machal lutieno luo langi alu achuli kachel kijuma lole luo weng wek bobedu tek wek bobedu kikero wek bobedu kidwan igamente no watima podi muony no watima podi police gamente ere muony gamente ere police amira wajli democracy mo peke Uganda so twer pol twer weng ti bod muony Ker weng ki bon muony. Chipi ngo. Ian machara Aryem Jenifer. Itika discouraging Lutiena Acholi ni peko chwane muony. Pingo ian machara Aryem Jenifer. Itika discouraging Lutieno langia lu kiluo ni peko chwane muony. Pingo. Aryem amiera wechini. To dong tie. To pe obiro ka dok to pe ngweche. To pek ngweche Aryem Jenifer kachiel ki wun luo uduyu mawinya to kachabo ne uromo perio kweti la muony kweti civilian unyo kweti la chwe guru unyo in itia waro unyo itie la mero kachabo me to romo in perio kweti pasta kweti la ngo Teka chavo meto romo in perio. So to pe ngweche and tie characteristic pa human being unyo pa living things. Ma wajuni it must die. Gin makwo koro de kiramiero wow to. Tuma Lutiena Acholi beri muony. Loyo Lutiena Acholi matiga lane ki ko anka den kiden cha. Tuma Lutiena Acholi beri police. Loyo mano kitiga lane. Kimero igang pida manyi mepeke bien chiek me muony tie kati muony be grooming chiek tie matek muony kati police chiek me police ubi berka dorne ubi chao kwa mabe manote responsible so an machala tienwu umienwu His Excellency Dr. Daniel Soka atika wajinini Acholi umiero chone muony maduong langi umiero chone muony maduong loba lu umiero chone muony maduong makarga karo teka choe muony bier macheri yelo mugo la luor daga imiene to pe ngweche ngat maluor to por kare to na machiel teka ini luor to yorot karo kirmay dog lueny kay itila muony mai iluo kumimiende tak richach kwa maokin lobo kanyo ber lobo pa joma chwiny gi tek lobo kan ki yaga lobo kan ki lwenya tok je mabejo ilobo ni weng ki lwenya ber bebier menono it doesn't come easy it doesn't come on a silver plate chipingo ian machala Aryem Jenifer itika miyo tam maraju bod Lutiena Acholi Lutiena langi Lutiena lu ki Lutiena lu ne pego donyi muony Jemi weng pegi politicizing Jemi weng pe mier kiket politics ye
politics ma wan machalo tiela juro mier obedo katimne ene politics medoga ene politics me kela loga ikan gin ba dege ene yene pir po badali lo bachudi eto ka donyi muony unyo donyi force police force unyo army gine no UPDF force bad mope konen ke lutiel mati lane ke ko icharo kuda konen ke dar mati lane bulu mati lane la bo tich la bo giratima lutiel achuri propaganda mugu me bora ni pewti kere propaganda me bora me miu ping me miu ke me kuya ping ke we obedi wan machala churi we ga yab gamete bir mate ke wani kingi uno achuri pe yinye muony langi uno pe yinye muony alu uno pe ti pe yinye muony pingo ina rie metiga miyo tam ni lutiel mo pe do ngang u do yi muony ngangi ubi choko gangwa ngangi ubi chung pe kara ngangi ubi chung pe dano wa ke ni degi ni lutiel mo pe do yi muony ro kata ini we ko gariem amira wajati ne riem ini ti ko goda we kongola okay miero bedo dano mati ina riem we loko ke lumi dogi kombedi don uchake dwe bichel kombedi don ti dwe bichel ariem miniti lo ke lumi dogi il peti lo mabe pe kaka kirno lo pichonni gin ba we akwanyu gene kumi weng ariem mini loko ki to duon kare duju ilo ke utema wan kare duju iwaja ti life mambegi ni ini lo ke to duon kare mo pol to duon goni gym kai lo ke to duon nyuri lo ke utema ke to duon apo ne ti kwere ina riem bebe la tuwe gremo bebe dogi rio jaru team boss me bebe la duala aduala ti ko tiela juri ko aduala ti ko wan luogo chue komi pene in ija kombere associating ke to duong ija associating ke utema wan ija associating ke nega chuli joma ko cha nega chuli wayam mwa kombere piera de buya boro ker piera ngwen gere ko bedu do bajuli gere ko berga nego lutela chuli babal ki pere chero karibu ching ke pipego ina riem ilogo mapar media la pin kanye ti go gym bor te ma wan la pin kany no iti ga wilo ngui bor to duong la pin kany no iti ga ngui ka wilo ngui bor te ma wan arie mini wekti me ko goda ina yengat mai mi otam duju ki bor ti bosmi Wurkit boss me utim utie gara chill. Age uje mo lo wen ki utim boss me. In work using Dano Nya Acholi Aryem Jenifer. In me tiga using boss me utim pene boss me utim la ming pener ping matut. Kau noni boss me utim tiga da maner matut. Unokon in pe tiga using utim. Manu lo utim lo ter kuida cheru ka cheno kibot utema wan kibot to duong upogo ka chel won achuli langi ka chel kilo bulo wen utim boss me gen kariem gitie deal ana ngeo lo kini mabe utim boss me gen Aryem Jenifer gitie deal kau tamo ni Aryem gen ke utim kubi kwanya u chu wang kau piep joko adeng admini badlogo chia chua chu cha tem kira pat chia chua cham kan no tiga gamlim kibot NRM tiga gamlim kibot meri dek koma alok ene era yedong kama we ga chao kwera Aryem te anyang ne Aryem logo kiutema wan te anyang ne Aryem logo kito duong aja blocking Aryem di bie na ma rio te bie fura chela ngi Aryem chwa la message nge
Uchuala Mrs. Umara. Uchako penyo ni boss mi kono, loka boss mi tiri ni, uchako penyo kong goda, kun kid boss mi gera chill. A chill Aryem weni, loka boss mi kutim, penyo bora dok penyo penyo ne bora. Riri achara blocking o. Uno pa ngeo ni, Aryem ngeo na mana ma reo neni. Ka no ngeo na mana weng. Aryem ngeo wek charlo tira chuli, wek build tuwe ki remo. Kay chung kitina chill, kitina reo weng, ya da. Man tina chel tino kareo tina chel te pote NRM borte ma wengi kiru miana to duongi tina chel te Nigeria kinemi kanyi wani miara chuli wer nyen widano a chuli pe berkin mingu ka luo pe dugin mingu wer nyen widu ter matojo ma peke twer digesting peke twer kwede lok ma wunu kwede ni mabe eto kachero an Daniel Soka mata kiro ni king an Daniel Soka ma lwen pa konyo chake ke koma pa otum ke koma Maria ga loila ten weno ni pela ming mo binu bodo wia pela ming mo binu nyano wia I know what is right and a bit me take it gin mang en ti and pela ming mo ni nyano wia unyo ni la ming mo using an unyo ara bit me chela ti pela ming mo never kabot an pegin ni timme can would pa dong give me any panibo dog nobody will ever use me Aryem in la chadano you a user in la tikidano in miri ni cheno karula yugo Aryem kapedo already miri bechente she will go nowhere Chero papos me gutim me loke borte ma wan ini ngeo mabe Aryem Jenifer ingeo mabe kwiji Chero papos me gutim me tiu ka chel ger ki to duong ini ngeo loke mabe kwiji in Aryem we biro ka por kon gola ni pe ngeo we biro ka por kon gola ni dek utema goba ini loku tema kar duyu ilo ki to duong Iwa you berati we media we recording voice recording my lo we ni ini lo ki to duong imaro to duong en de ko tema wen lo ming nyen ki wilu ming lu ku ping en ko wan ma ke nywana wa kum idi kal pa chuli ku ling ding remo wa pe nyu pe ti rema chuli ki gani baby nyan wiwa nyen wilu ming ki lo ter mo fut ki tojo ma pe ngi kum gi Politics me ya chori moni madong dano gore ye politics ke nero chen ke ken ngar bil ti lok wani ti lok ya chori no ti nero chen ke ken ngo mono mi be chen ke ku wala Museveni wajatini where there is money a Ugandan will die chen be nego buti wo ka pe kwanyo miri me chen ke ko mbundu ti la chori tu ti langi tu ti ruo Uchak luen pekara ento pe luen pichente. Uchak luen pekara ento pe luen pijabu. Ano man piruba na kilobuna. Ruhani His Excellency Dr. Daniel Soka.